Karibhoy mingi presbytery hapo uput usam karibhoy sinan. Kelapan pau gijing persya aban pelong ya tamasa cherry blossom ha gasingi ublay. Katkum umedor tor karibhoy mingi presbytery upastor Eds Moksha ulapan pau gijing bom setenat bas ngosi. Nama kak takjur bat kani galong kum keji orat i Kristan klem burom syu wat ya kasi kentang ki Kristan. Haba keren sigilat patai kubur akan riu trik unai wing aja fulai utai unai lam rang ba kabarang presbyterian ulong. Ba kate kata masa cherry blossom ka bagi bos sensyar solkar na katnak ki kam jungok kai perthai ila penbaik man penkut ikata masa kasi ublai kakat fulai trik unai wing aja fulai hamaran kur kalang berembong ki bor balang presbyterian kim sobha ya kate jing pelong ha kasi kentang kabalong kum ke ji oraj iki Kristan nama kasi ublai kate kasi kentang da kabentai ki Kristan lagalong hapo ka Ribhoy district ne wat ha ka jelaru baro kawai. Nga keren hagani kapor, kumu modertor, jong Karibhoy mingi presbytery, ban penpau ya kajing sengau kia, bat kajing sengau diau ke jongi. Kani kalong katkum karai jong ka standing committee, jong Karibhoy mingi presbytery, kabalong haga sauteri ku November, arajar, arpulai. Karibhoy mingi presbytery, kabakentuk ya ki saupuai teli ki balang nadu ki thain xiao pentor mensan bormbong ki thain kerdam ki thain yapngar ter sadu teli kapen pau kajing bom sengau tenat kajing sengau si bat kajing sengau khia si kadde e hakabayade bat ke Meghalaya Cherry Blossom Festival. Kabalabu ban penkut haga kat kendai terik November arajar arpulai haborembong lumdat klah. Kajing penkut ya ganega tamasa haga sengi uturai. Kabalong ke sengi kabala nyau kentang damangi ki Kristan ka ketakjur bat ka yuraj ya ka jing sengau kentang jongi ki banget haga ni ka thai bat kumjuru ya ki Kristan ki badan haga jela Meghalaya hi barok kawai kulai.